Imvura idasanzwe yaguye mu majyaruguru ya Hongiriya yateje imyuzure itarigeze iboneka mu myaka 20 ishize. Imigezi hafi ya yose yo mu majyaruguru ya Hongiriya yuzuye. Iyo imigezi yuzuranye nk'uko bivugwa, niho usanga amazi yageze ahantu hose bikabyara imyuzure. Iyi mvura yaje idasanzwe iguye mu kwezi kwa mbere, aho ubusanzwe abantu baba biteze gusa amasimbi kubera ari igihe gisanzwe cy'ubukonje. Mu gace ka Josivafu gaherereye hafi y'umupaka Hongiriya ihana na Slovakia, imihanda yose yafunzwe n'amazi kugeza ubu ntabwo ari nyabagendwa. Ikibabaje abaturage cyane kurusha ibindi ni uko babwiwe ko imvura nk'iyi yateje imyuzure izakomeza kugwa no muri wikendi. Iyo urebye amavideo yafashwe mu mazu abantu batuyemo, ubona ko ibintu byose byo mu nzu byarengewe n'amazi ku buryo batabona aho bategurira amafunguro cyangwa barambika umusaya. Meya wa Josivafu, Gabal Jona, yavuze ko bidasanzwe kubona imyuzure mu kwezi kwa mbere, yibutsa ahubwo ko ubu bari kuba bahanganye n'ubukonje n'amasimbi. Avuga ibi, yongeyeho ko bizeye ko imyuzure idakomeza kwiyongera mu gihe iteganyagihe ryo ryamaze kuburira abantu ko imvura iza kwiyongera, bityo bakicara biteguye. Imyuzure nk'iyi yari iherutse mu myaka 20 ishize muri Hongiriya. Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.